MEC Kilikalong Karjab Dunja Bang Pu Bang Phia Tumpen Dipu Dise Sai Hemalong nomination alu Jokpon Bomlo. Karbila meramai dhansari aro tumpen ke cengsi amai kapaman pon. Bokojan Mondol Mohila Congress Committee tumpen Pirangkia mai kang nipon. Chamber of Commerce KSA Inglongpo, Veskar Bianglong Legal Forum atum Langithe Kisungarada tumapan Sanghan Keronpon. Aprangsi birta kilang arado anupan kardong pa jerlo kardong non karbilong ria birta long pen samni ujang terangpi non arju itha birtang tonpen. Non kevangji wo signify ner kebarni MEC Kilikalong break jam rat charia song lapen song we pen karjab dunje bangpu bang petum dipudi sia sahemalong nomination alu jokpon bomlo. Lasonsi Dhansari MEC constituency pen song we pen karjab dunje bangpi sangpi ni soterang pita nomination alu jokpon. Lapen labang sohot Dhansari constituency pen ke ong dung abot pen hai pon vek jipusi sangpi ni soterang pi pen perang kya thengno ningje pon. Development kan klaim langsung ni dia hat ki dam tang tan ta bori pon bom lo la sino ni tang mang ta ko ki na dar tum monsuri ke backward place di itu tum ke ne lumba jong pen kati bok mai homosti lo ko physical tum de antula under develop la si da khai kre ni do anta li tum katu ka be si dora pet pen song pet si development na hin claim ko nang le haide te gupisi ke chengsi asaimo claim pi ponji ratpan lada ke upima sarkar penang ki fielding lon ke juna lang pen to war pen danglok ki juna lang pen danglok ajata hin kuno development na hin education na hin daily tum ke pura nil lang zero kule kudat to chok se mainly nil education na hin focus on po la pen ke juna lang pen to war ka na gut pen nang le haji ponale ninga che thedo nale ningarlo nearly 19,000 plus. Tapi na solong against party tu me komara song nusi mana tang ring dolo. BJP lo laki. BJP pen lo fight to laki. Kada ke party alam ali lo laki mentang ke neki development hang ke claim hang sendiri tumke kato kavita angdi si nang ke chom. Ada kelasan bag pinangan tu. Alang itu benar tu mana cara tu besar. Tu. Kato kavita fight lada ke mana masih fight ini tu fight ini sih. Rapet. Dari di masa polang melo ba dak Gorkha Adivasi Bongali Bihari polang melo Kuki Boro alang melo kado kavita khai ini ka jesong rapet pensiklem rapet. Lasonda taksi Eldrin Pator tami Dhansari Songwe pen karjab dunje phan nomination alu jokponlo. Lapen laso hot Kilikalong ke ong dung avut pen hai pon vekji. Kilik hai derlote Dhansari hawara phan kaching thora sai claim pon jipusi perang kya thengno than paching pon. Tapi di kandian peno di mana bangke Eldrin Pator la pulo ape non nomination dan itu phelelo lapen nang hailo pulon te la tum Dhansari ang kang long ke la oreng bar sai pe dang lok lapen kaduk kabe la labang sorong rar phan ke ni si claim pon pu pusi ni mena che chak pon lo lapen la chota kalilang angko lai litum non oreng bar sai det pen long le pota pen kedang lok ki thir thi pen kedang lok la pen towar me lang kedang lok la ke Dhansari arong rat ya tok ano do andame ni si chelang pon thippo pusi nang tum radang non li than pajir milam lo Nang liko ana vut long ji. nili bangke penang havut bangke haidet avut bangke nili long pon ji la pen ning che thepo athe man non nali tum ta theglong lo la pen anso se non nili tum ke claim ke dam non ne do desang se pina chumre son si moni haidet angko anso se chumri thupo la pen vut bangke nili haidet ji avut bangke nili chelong vet ji Lapen Mahamaya constituency APHLC pen karjab dunje bangpu Ruby Singh rong hangta nomination alu jokdun. Lapen laso MEC Kilikalong APHLC tum bangkriner kep ke highway Lasi noni pongki APHLC tum si KEC cari pon long po pusi perang kya thengno than pon.
Senon ta wang bom lo la senil tum Muhammad long bangke non mata ke haji ari ke kong tong lo. Se EPSLC pen ke highway ko. Ate EPSLC fan aning ke dok ke la ke candidate fan aning ke dok chot ko le a party jitu ake mang moto la se ani to. Ate tum Bharat adet long tum tum kar bia khai tame inglong aso. Hala so inglong aso pro tane khai pari ma se tum ta ilame ki utang jubat kaddu ko be che pang chu nei pro tang ke tum la Bharat adet long le tum fana panong ti la so aja kong ateng ni se jari long. Aja kong ke dok ku bom se tame le tum aja kong apanang pot di bom. Senon bang ke EPSLC ke mang bang ke ele tum a hok pe aja kong la $60 rona teng pen ke orlong nang ji tu se EPSLC ke mang ke la ke han lo se rada tum ta ning do lo la pen kar bia khai la pen long so do an tame non bang ke EPSLC so long se bang la lo pen vote ta pila po. Wana vote pe sedang li haji. Ke ong ake kom next tame hola da 23 out of 23 vote to la se 9000 vote ke long kon ko. So long nang di long pen mat sini kita ni dunji pa. La non ma ke la rolling e tum rolling GP party pe sedang. ache dan SDC la pen congress ai ke la avelo Lagi nang top feasible. ane tu nile tu feasible Nana tu sorkar yang sebang dah tu nana tu mahin pen pilo claim. ai mupen ingji la Cheng si ke claim ke cheng si ke la ke article 244 ke la ke claim back nang pola pen 60 ke la ke nile tu ke kodai ta social media long la pen ingji dak lo ke nile tu ke voter kang tha no pen non tribal tu man election nang pa jok nong le la pen person election nang pa tu nong le MEC election chot kali tahun la pen hala sorgari gangburan ta menglong so tu si claim long chot jitu la ke nile tu ke mang atam ke mang chot ke lu la ke constitutional long senang tok pidak senong la so aja kong jong si cilong ke nang ji pro tang la EPSLC ke mang long si wang nang polo senong rada tunda chini lo bang bang lo Angkang pi pen nang dam lo pote 26 constituency do. La song bong long pen long kwan senang tu mahin pen. 26 constituency long pen ke higher ji pupe tame 18 constituency ke lage inglong asu se mane ki ong dunga majority ke do pot 18 constituency ke ne mane pura ko ko ke hai mane none phong bang ke 18 le hadel ple council bang ke council cari Official si ko. CM EPSLC ko langsung tu pijak bang Niliman Monendro be. Lapen Phuluni MEC constituency pen ASDC pen Karjap Dunje Bangphu Mohendro Beta nomination alu jokpon non ke break jam ratcharia tumta kachelar do bomlo Congress lapen BJP tumta ticket kachipi ningkang samse joini lasinone phongki ASDC tumsi KEC long ingni ponlong bek jipusi ningje ka ba ban tu for air joine pe hai pe rat kachari la pen ka song in ton te pin ben ka japon la bang so ke pon kang thur pon rat phan ke pi ka pajir se tambe ang riang don pen rat ning hang teng te claim bon potsi no na boy election long ke bang je bang puthot as the sia phansi kang wai je phansi rat tu ka je sik do lo la hello ni no na ma bang ka kapre ka tum ka chalar do kok lo no na bang no nan ta lang ek non BJP tum ta ticket chipi tak thera dang Congress tum ta la solo program lo tiket ang bong pen la tumang bong pen ka chithi la bang song bong a group zum ba jene no na bang ke la hello so ke hai je phan ASDC phan puthot Tormaste demand committee phan si pe hai thuling pe hai lo pote long ri long pat jutang jobat nim rokom khay me la bang me po si kaddo ka vera sar pisar po klimang par non ka chali bomba bang po tum educator to mandala bang so ka matha bang che bang lo la hello Aruni phaing koira isiarni karbila meramai dhansaria ruwa tumpen dipurong the ang karbila meramai tiria sahemalong mai ingni pon KLA dhansaria ruwa mai phu Philipson bepensi mai jephem phu pon lapen kong chun bang sar im tiso pensi mai ke pha lam thi jaipon bang so mai along aluhia man pen KLA tiripia kong chun bang Joy Singh Tokbi Rap chun bang Biren Hanse Sahem chun bang Sar Singh Ingti Ram Singh Terang bang phu Bor Singh Hanse tum chetong lun bang solong karbila meramai dhansaria rotum non si ke cheng sia mai kang nipon lang dhansaria hawara long ta RG dingkloi pen aru seng ponang je porlo bon ta pa phidun hu pason pinaklo dhansaria hawara long ta ke the kiri la pen lamet lam chong kaching hona tum du lasi dhansaria long ta KLA aru seng ponsi un an pen lamet lam chong kaching hona long cherap chetudun pupusi KLA dhansaria ru amai phu Philipson be pen ningje pon Donsuri karbi lamet ame ro ke seng nan ko kalam the puthak sawut han pa jiri ji la bang ke la hello karbi lamet ame ke seng la ke 1966 sanika bonda piningan ke suri ni ra ningkan pharu ningkan tu tha kon lo ningkan suri ni ra inko re ni an le tang lo eta dhonsuri ra bang ke pini ar ni an tala bang so ame bang seng no ke khala la sini ni tum dhonsuri ra bang ke ningkan thok ke bra to kan se api chiru nang ko
kami ini tum ning cima thalo je dhol surya rat sita lapuan ki pa khiu kali lamet lam chong phan ka ching hono tum do la pen ke the ke re ke to ke lang tum ta du ulo posi ni tum ani sibak chingwai ra la bang so mai seng pon onang ku sini tum ke dam tang tarik kripri aru chiklo surina ing ko re ni la bang so mai seng pon lo la pen ke ni tum li sen pen pachun pon lo la pen puthot pinia bang ke ching si mate klembang ku bang pia mai padu pon lo la si la bang solong Central Committee tum same kongchun bang to bi sangho la pen hanse sangho terang sangho alang tum nang pat nang chetong tum pen la bang so mai ditu be sen pen la pen ke la bang so kar dhonsuri kar bilamet ame ro bang ke ditu hirthip pen la pen ke kibang dinang di anta be sen pen kam klem pun ji busni tum ling pen kini la bang so mai kha pon sini dilam kita puan pading de lo lan ning ji pen sinam ing tong Dhonsuri bang kwana klem bang ku bang ti Dhonsuri rolong nona mat kini ditum Central Committee pen la bang so guideline ke long le det lang posi bang thong kebresian sinon mar aku sipi pon lo mate bang ku bang ningwai pon lo la pen kongchun bang bang ke ili tum sing hon doktor sari ti solo selang li phan sinon mat ke kongchun bang aku ti pon lo la pen kaprek aku dolang sita ili hala pon bang ke pachingi pon pedet po sita non mat ili tum existing la bang so budi long ke aruni phaing koira isiar ni por phai hinia por malong bokojan mondol mahila congress committee tungpen bokojan congress asa he malong pherang ke mai ingi pon labangso pherang ke mai along bokojan block mondol mahila congress committee tum non gewang ji MEC election along borjan constituency pen surendra singh naraphan congress a party ticket ki pipon det ki nilitum bokojan block mahila congress committee tum pen chedon non thekhi lapen surendra singh naralong ason ki nilitum borjan arata tum ki claim don thekhilu jongsi a candidate phan larthu the lipute sai jokji sangpi kareng rong pipia phansi songbe pen sitame parja ponang kok pupusi ningje pon labangso pherang kya mayalong sangpi kareng rong pipi BMCC mai phi parbuti ingleng pi dun mai phi marisonak kongchun bangla pen congress along claim bang phubang phi tum chetong dun sangti depend projen terang karbilong re birta আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলৰ যাক টিকেট দিছে এইটো মানুহজন আমাৰ সুৰেন্দ্ৰ সিং নাৰ্ছাৰ ফালে আপোনালোকে টিকেট দিছে হয় কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত তেনেকা জাগাৰ এনেকা মানে দালালি কাম কৰা সেইবিলাক মানে আমি প্ৰমাণটো পাইছে সুৰেন্দ্ৰ সিং নাৰ্ছাৰক টিকেট দিয়া মানে আমাৰ এটা বৰজান 21 নং বৰজান সমষ্টি মানুহ নহয় আৰু আমাৰ ইয়াত লোকেল মানুহ চিনি নাপায় জাষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিত খালি অফিচিয়েলি কামহে কৰে আৰু তেখেত আপোনালোকে ভাল ডিচিশ্যন লৈ কি টিকেট দলীয় পঠাই দিছে আৰু একটা কথা আৰু আমাৰ ব্লক মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট হয় মই কাৰেং ৰং পিপি আৰু মোক কেলে আপোনাৰ কিবা সুৰেন্দ্ৰ সিং নাৰে ইমান দলৰ প্ৰতি এটেক কৰা তাৰমানে কাৰেং ৰং পিপি বিজেপি এজেণ্ট বুলি ক'ত মোক দেখি পাইছে এজেণ্ট আৰু মোক ফালে বিজেপি এজেণ্ট গো বেক মুৰ্দাবাদ সেইটো ক'বলৈ ক'ত সাহস পাইছে এনেকা নেকি কংগ্ৰেছ দল এনেকা নেকি পাৰ্টি দল আমিতো চাই চৰমো লাগে যদি আপুনি জিকিব বিচাৰে ভালকে টিকেটটো লৈ আনিব লাগে তেতিয়া আমাৰ মহিলাবিলাক সব আপোনাক যোগদান দিলে হয় কিন্তু আপুনি যে আমি মহিলাবিলাক ইমান দিন সহ্য কৰি আছো আপোনাক ভাল বুলি আমি ভাবি আছো কিন্তু আজি আপোনাৰ কথা একদম সকলো আমি খুলি ক'ব লাগিব আপুনি একজন 25 বছৰ আগত একটা মহিলা মেৰিনা বেপি বুলি আপোনাক বিয়া কৰি পেলাই এৰি দিছে এতিয়া 40,000 এতিয়ালৈকে আছে তেনে আপোনাৰ হেতু কেছটো মহিলা মৰম কৰা না মহিলা কিবা ধৰ্ষণ কৰা না অপমান কৰা হে ক'ব লাগিব আৰু ক্লেংডনিটি ছাৰক কেলে অপমান কৰিছে হেবিলাক কথা বদনাম দিব কাম নাই গতিকে ক্লেংডন ছাৰক বিজেপি এজেণ্ট ক'ত চাই পাইছে ক'ত দেখিছে আপুনি প্ৰমাণটো দেখাই দিয়ক গতিকে আপোনাৰ জিকিবলৈ যদি মন আছে তেনেহ'লে এইবিলাক আপুনি দালালি কাম কেলে কৰি আছে গতিকে আমাৰ মহিলা গ্ৰুপ এতিয়া আপোনাৰ লগত আমি সহায় কৰিব নোৱাৰো কিবা হেৰি সব কাম আমি বেলেগকে আমি ডিসিশন লৈছো
আমি নির্দলীয় দল পৰা আমি উঠি পুৰি লাগি যাম আমি টিকেট ল'ম আমি জয়যুক্ত কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ আমি সহায় হাৰথি আমি থাকিব নোৱাৰো ধন্যবাদ Aruri phaing kora isiarni nijang Karbi Anglong ang kangarlu bitung rengthama constituency phangtheng prengarong lapen rongkhang constituency hanlok rok patora rong aradatum langgethe pen kisung ki phudunang aradatum aphan Chamber of Commerce KSA Inglong pholapen West Karbi Anglong Legal Forum atum chelangsi sanghan lapen kapre ki cho hormu kerap kapajirdam Lapuson kisung aradatum aphana ningke mepen kerap kapajirdam thegapot patora rong lapen phangtheng prengarong aradatum pen sidami alang litum aphan kachuru pajirdun thu jengkha pen babuteron Karbilong ria birta serap di report apang sedang itu media boleh teman itu main pen so bajero kasi hokpet lam ang pinila pulo West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen pangdang konsi da sologot nilitum kas Karbilo chari asong kami serap itu no sologot West Karbi Anglong Legal Forum putum forum do halatum same dolo mane ni pot rokan arve continuously kejang joine kopli aro ilange the la pelang piro ilange the joine mat pu aberan West Karbi Anglong la aber apir the anam ke lang chokson situ lasi la sulang kang lumolong la flood affected areas komama la suka effect dun la su ahem bon pirai apenang kum relief camp dunang koklo la sila alang dun ke chuk kijun kisuksak pen chenglok alang nitum dame sining mat hapen mate Chamber Commerce dame ning mat hapen singwai chingsai sila bangsu program deng pon lo la bangini tum sang chuchuwet sapi no napen alu busame sologot dolo napen aku hokpet ke nang tuma medium dongkam town committee along vice chairman alang rensing dim kami tabang so program ardulong pen alang dame aning sampen something combination ke nang distribute no nasi alang ipan dame chorowek ni alang lisona aning ke leader ke panu saya te peding nang itum dame ang ipan nam hero mi yang hang pilo dugang tung mate kapacini kang tung alo Karbi Anglong autonomous council long ke theke ding tum pustame nona son sung dat boy dat ahomoy ka lang ta chewang pen kacerap ka itu dun fansi chuning rilo atema ahok election ke election aport ma halat aise kam mosame alang tum atoyan nu alang tum workers man te toy pen nona son da public tum ke sung Karbi bupe dak dimasa bupe garo bupe belek khai tum na me ke sung do sela tum na me kapalang pen ka me sen padu pathak loi man sinili na bangso amidian long pen chuning di kono ta kidu tha thai abe sinili tum bang ha nugang district rong mili khada sinili tum bang ke pa chong da biglo an par ke non nili non ha sinili hem ke che bang igla par nili bang ke nan tum phanan theklok pen ning karong loje lapuson thak thak ke chirap thek lutang ke nili bang ke ning rong piglo aku anso se ning rong thong te nili ba ni me krisi bang thurong ti chirap bisilote ning karong he la si nali tum phang kadu phan ta chureglo jela puson thak thak si Karbiarat chingkhon thek chijin so thek chirap thek lutang te nili bang ke churu par piglo Pinya birta lang sikang ton cholo kadu ka vita domi thak mi kardom